Mbisuni. Ni uvyamo siyaisi ya Mutongo TV kilungu ni Mbisuni na nimbo ya kwende ya kwithwa na itu na nina Chef Peter bai either mbia murenda witu hii niende na kumbia ondo waendie uyo wa Uuwi na mbisi yo wenda nina miaka 10 ibinda yuna class 7 na iwe ne na mbecha nda ya Uuwi nikwitha inone to vutu ini ya uye ingi na vukwito na ngona mundu elbo na family yake ni mwana munini wa miaka 10 iwe na mbecha uthandie nda uyo nundu inoni mwana wangu wa vukwito wa imo uyo teli ne ya rukuma ilo Viliton na ne we nende na iwe saidi na kwa chima kwela nundu maya ino weso wa ndo school ya secondary iwe na meye mando ya school ngasome Uuwi Tangania Tangania ula wa itol ina some yewa kwa pandu ba mwako mwe na mia 6 pala na yeki na kwata certificate yakwa na yeye na mina na kwata certificate ina mbechi wa mandawea taonine ya Ilobi ina kwatia we na ko kundu konge kweta Westlands na ndikiwe na indiange ko aje yo bisine na we wa Uuwi ni wona hata umoseo we wa Uuwi matuka tune Uuwi tena ni kale to Uuwi ne no we anitsete ona ni museo ndu na ugonde ya family yakwa nina kibeti na twana twili na we ozu wo no ugonde ya chana siakwa na nye we wa uno umbakia kwa ni kwa nditwete kwa chima kwa ni uvyamo na Peter yue murendo twenda usemuke na Peter no kututavya ngeweno ntuva Mutongo TV ndukathi bandu nutuma na Uuwi na undu utona kwendwa we onende we mundu muka we mundu ume Uuwi ni Uuwi na ni we atawea tiwa ni we atawea murendo twenda usemuke tiwa aya nina kwatia mwaki wende na kusomuka tiwa aya musia wa Mutongo TV utindie wonere ni kwete sisa twisita ngwaso pe undungi sitawa na iye nina mu chef wito unatutusa biasa tulileta moyo tu keki tu juice tuita chef Janet Kelitu kwenye musita hata waso iwe ukokelia asia mama Mutongo hii na itutabia hii hizo mulai wenda tuikana hata nasio okay asante ni mofia so ngwaso hii ni kwenda kusovia juice ya ngwaso kana tamari juice kwa Kisungu na omonde kila kiwendeka kusovia juice no ni ngwaso na ngwaso yenye twiki ya wiyo kana taminda tumindia wiyo neka ngopingo ya asante wabingwa yuma navyo so twiki ya ngwaso kiwuni kana kiololoi tuosa ngwaso kila kiololoi wosa oyunya alama ukakama wavyo nikana ukakwata juice no kana osesani tulele makusa ukosa kingi utukamwavyo ovyo na niona tu na kibuba kibuke ni cha kwikia ba kibuke tu twikia oba ila twikia icon ko ni tule ba isiliani okay kan tule wende no kamwa okay uyunya makusa monde na yue ino twikia weyo no ngina ukainda nikenda unye muduo nende ina witosi wa muduo na bandu masi akonya muduo ni kindu githukutenge muduo ni we museo kenda keka kam kemoyo ye tamaridi ngwaso ondo umeta kikamba ni chaku tumisaba sia tanjuice kindu kaunywa ka kuthesia na Chef Daniel litweke subi isilia nitwika hata yu
Twikia Janet. Twikata oba. Twile ikoni. Eka nkwati se nina kibiliti ninye muyi wa kibiliti ko. Ninye muyi wa kibiliti mwaki. Okay, twile na ngwasu sito ke ikoni. Isemuke. O dakika 5. Kana 10. Dakika 5 kana 10. Okay. Na siasa muka? Siasa muka? Wasa tangawizi. Ukadhia. Ndoka viera ikenda nduma motongo TV makuoni. Tudhie garlic tangawizi wito. Tangawizi wito iki hapa? Ende na kudhia na kasukali nini? Na wiki tangawizi na kasukali. Ona noni ya wene timu? Na timu. Tuki hapa? Kwa hiyo sio ngine sia kudhiwa. Ni sia kudhiwa? Aya. Ayu, wewe Ngima indami se murenda wako ba. Twende na kuweka. Murenda witu ni usemukite, lakini murenda witu uisemukai. Peka moyo ka mutongoi, kalango enda kuongelele. Na utumie thiya. Ila murenda wako asemuka, bukaike semuke muno. Chef Janet yende na kutusemukisa tamaridito. Nina murenda witu ni wasemuka. Sange uya mundu akulia ili green ni semoche sindu green ka ikambia otanta sia nundu wasemucha muno mwaki mwingi urene ndenda kusemucha muno na nikiye kaluka nini na chef Peter ba na andilangila kitunguni tukanga murenda witu na tunamanana maitu malama mekoyo murenda inu wasemuka enda wena thiya ongela thiya itila kala katulu kaukali kendi wana murenda nitila itu ikia thiya ba tudhie mboka yitu nikendesa mukena kadila kanini itile kaukali kuku ayuthi nana ya kwikia ikoyoni yito nenda nithibie imboka eno Janet wewe ambiye bakani mama obundise mam mbundise musi na Niendie skulu. Usome tengine cha degree, diploma kana certificate? Masters. Unika masters ya kwa University of South Wales. Ndineni ando mama motongo ye. Niye nyenambiye kuwa tene. Mundu bugaya wa uwa watene. Lakini kuwi na kuwi yola wenda skulu ukamana wewe sekala ngeke ya murenda thiya lakini kwa mani skulu lakini nyumba utokanga nondo kanga nini siame vyando luno ondo lakini skulu ni tedhasia kana nditedhasia ni tedhasia tu ni tedhasia mono nyasemuka na nikie itimu na kitongo nani sukali tangawizi na sukali tangawizi na sukali na wisawa yuni kusunga na kuya dejangu yatenjak kama bidiswi noni woka batu atweki hata inda na yule mwe tweki ta fridge ni wa mondo asunga wiki ya fridge ni na wili take ando keka didu nesa piu Uitumi ya kasiko kukoloka. Ndienda kwa atane. Nache fry. Mimi ona murenda wako wewe tayari. Ni kukanga hii. Bona hata wewe. Mimi sio. Nikenuka hivi kazi la banini? Keluka kazi la. Ni tu. Kani vini. Na iko nono kana sasa ni mpokanzeo. Bokeno ya murenda hii. Ni yandu maingi mainita yandu awau kana na ti yandu awau ye nundu saingi no isa mucho ni yamboka yakwe niweke akingi na icho ingi bamurenda witu wonu ubie lakini wangi na ukenuke riya na cha na kiwo tukaange nikenda tuikie ko yini lito tu ayue
Ndisima mwaki witu nende murenda witu nobe. Andimwekia ikoyu. Nienda kwikia buwe kendai. Liwitu winde wile nesa. Liwa motongoi. Ikoyu yitu ba pita nuyana kabisi. Tamaridi juice yitu nino. Ayiwe koyu. Ni serve ando. Ondo dhile. Ondo juwiwe. Thebyo. Uyiwe na bubu. Leinu wako. Na ngima tisi. Ngima ya motongo hii. Nekoyo. Murenda wa kupita hii. Tuwili laba. Kila ba ukando. Ngima. Tamarind juice. Keli tu? Yes. Na kuita Janet. Yes. Thengea no thiye juice ito. Wasunga. Nasunga. Niete batu mione. Mundu amisunga ikalo. Twamisunga. Na indi ngwaso sito kanini ya kiwe yoni kanini ke kumise juice mbingi muno. Yo na tweki yeyo. Na tweki ya frijini. Inoni twasemo cha tweki ya kitunguu, tweki ya tangawizi na tweki ya itimo na tweki ya kasukali. Enemi kwa sukali ni alame kwenda lakini kawaida nongina wiki ya tangawizi na wiki ya itimo. Nikenda ikuleteka musamo kukuka andu makoya usini. Kuita usini gani ni ku pwani watu wa pwani. So andu Mombasa ukwaju ngwaso ni sunu tamuya. Ngima ya muwele pita. Nina ngima pita uwe koyo na murenda. Liu ni wa motongo TV. Ni mubaya kuimbiwa wena itu. Mbita Chef Dalix. Nina Chef Janet. Na Chef Peter ba. Ithi ondetu ikuya hii. Kila uya ni cho uima waku. Na uima waku. Nongi nole nesa ni kendoko ne uya waku. Na uya ni uya. Tusakuawa. Ngima ya mwembe na mwe. Ikoyo tuikite tunana na mbokani ya murenda na kajuisi kakuka ka waso adhimika tuna chuma chukingi twatia Motongo TV at Facebook, on Twitter na mitando ya Instagram. Nikenda wone mawili maitu tiwainesa na moya mthimika.